twabasuhuje, turizera ko mumeze neza, natwe tumeze neza. Reka dusubire ku kibuga cy'imirwano. Ntago bimeze neza, umuntu ari gupfa ku munsi, umuntu arakubitwa undi agakubita. Ese bimeze bite? Twavugaga kuri Kongo uburyo yigaranzuye FARDC, gusa ubu turi kuvuga ibindi. Ese ibi byo muri Kongo bizamagwa n'iki? Wongeye twabasuhuje. Nimba mudukunda, natwe turabakunda. Uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, umujyi wa Kigali, mwese turabakunda. Reka twisubirire mu makuru imbonankubone. Reka tuvuga akantu ku kandi. Muri Kongo abantu bongeye gupfa umusubirizo. Abantu bapfuye mu bitero byahuje FARDC na M23. Abasirikare ku mpande zombi ariko n'abaturage bagerageje kubirwamo, cyane ko ibi bombe biri guturikana abaturage benshi. Muri Kongo twababwiye ko abaturage na n'ubu barakigaragambya. Bari kwigaragambya bigaragambiriza FARDC yananiwe gutsinda umutwe wa M23. Ni nako M23 ikomeje kubagusha umunsi ku munsi. Ni nako abasirikare benshi ba FARDC bakomeje kugwa mu migwano. Twababwiraga mu minota yashize uburyo FARDC bakomeje gukwira imishwaro biyirukira. Mu gihe biyirukiraga niko M23 yakomezaga iprofita intwaro zabo, ari nako inyinshi zibambura, izindi bakazita ikazifata ikabakubita ikoresheje izo ntwaro zabo bari guta. Gusa ibyo byabaye kandi biracyaba, cyane ko M23 ikomeje kugira imbaraga zidasanzwe, ikomeje kugira uburyo bw'indwanyi cyangwa bw'uburwanyi bwo hejuru cyane. Bafite systeme ya gisirikare FARDC itazapfigezeho. Gusa ku bw'ibyo FARDC noneho kera kabaye bayikozemo. Ese ibyo bimeze bite, bihagaze bite? Turaje tuguhe amakuru akantu ku kandi. AFC yo yatangaje impamvu itafashe Goma. Eske byo bihagaze bite? Tega amatwi nkwibwirire. None amakuru ni menshi nayo, ariko ndaje nyaguhe ingingo ku yindi. Nkubwire muri Kongo kuntu bitifashe neza. Noneho FARDC yo yafashe umujyanama wa Nanga, ashinja abarimo Kabila na Gen Numbi gufasha M23. Nanga muramuzi, ni umwe mu bafasha M23 ku isonga, ariko umujyanama we yafashwe miri na FARDC. Gusa batamufata, intambara yo irakomeje. Muri Kongo birimo biracika. AFC yari ifite ubushobozi bwo gufata Kongo mu munota, ariko se kuki batafashe Kongo? No kubera iki? Bari bafite ubushobozi bwo kuba bakwagura aho bafashe n'imbago, bari bafite ubushobozi bwo kuba hari ibyo bari gufata, ariko hari byinshi bari kwangiza. Ese ibyo bihagaze bite? Noneho FARDC ngo yishikirize Nanga, ubu bari kubyina kukoma. Ese nibyo birarangiza intambara? Reka tugire mu makuru. Turaje tubabwire. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyatangaje ko cyataye muri yombi Eric Nkumba Shebandu Elias Malembe, wari umujyanama mu bya politiki wa Colonel Nanga, uyobora ihurira Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa M23. Umuvugizi wa FARDC General Major Silver Ekenge ubwo yamwegeraga avugira ku itangazamakuru, yavuze ko yafashwe n'ingabo zo mu mutwe udasanzwe wa RDC, nubwo andi makuru avuga ko yafatiwe muri Tanzania n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri iki gihugu. Mbere yuko amakuru atangazwa, mbere yo kumushyikiriza Kongo, ayo makuru nako arimo agenda atangazwa. Ekenge yabwiye itangazamakuru ko ubwo uyu mugabo yahatwaga ibibazo n'urwego rwa RDC rushinzwe iperereza rya gisirikare, yavuze ko haba ubufasha bwa gisirikare AFC harimo Joseph Kabila wahoze ari perezida wa RDC na General John Numbi wigeze kuba umuvugizi mukuru wa polisi ya RDC.
hashyizwe mu majwi kandi Joseph Elenkanju wigeze kuba minisitiri w'ubwikorezi n'itumanaho na Patia Sayiba wahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cya Africa Desk. Kabila yongeye gushyirwa mu majwi mu gihe ubutegetsi bwa RDC bumaze iminsi butangaje ko yahunze igihugu nyuma yo kumushinja kuba ari we uri inyuma y'intambara ibera muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo umuvugizi wa Colonel Nanga atawe mu majigo, afashwe mu mashati na FARDC murabizi bwa bugome bwabo, ntago nizera ko bamufata kenyege gutyo. Ubwo bagiye kumuhata ibibazo, ariko ndizera ko imirwano ikomeza, byagenda atagenda. Ni nako M23 ikomeje gutera imbere ubutitsa nyuma y'uko Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga ahagarariye cyangwa aharanira umunsi ku munsi, nubwo mu secretary we cyangwa manager we bamufashe, intambara iracyakomeje, ibintu biracyadobereye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, abantu bakomeje gupfa umunsi ku munsi. Nta n'umwe uteze gushira intwaro hasi, cyane ko bose bavuga ko basharanira cyangwa bari kurwana ku bwigenge bwabo, ariko intambara irakomeje, umuntu arapfa umunsi ku munsi. Twatangiye tubabwira uburyo FARDC ikomeje guhata igitutu cyangwa iri kotsa ikubita M23, ariko M23 nayo igerageza kwirwanaho. M23 batangiye kuyikoramo, ni mu gihe umutwe wa M23 ukomeza kwirwanaho mu mbaraga zawo ufite na tekinike ihambaye bakoresha mu bya gisirikare, dore ko ari bake ugereranyije n'ibikoresho ari bike, ariko bagerageza kuba bakubita FARDC, byaba ngombwa n'ibikoresho bakoresha akaba ari bo babikoresheje. Ubwo mu minsi yashize twababwiraga ko FARDC imbaraga nke zayo, ariko gutsinda kwa M23 nyuma yo kuzana ibikoresho byinshi kandi bitandukanye ku rugamba bakabita, hanyuma FARDC bikarangira batsinzwe, M23 bakabiprofita. Gusa ni kubw'ibyo barakomeje, intambara zirakomeje, abantu bakomeje kurwana, ariko ibintu ntibirajya mu mucyo, cyane ko FARDC nayo yabuze umurongo nyuma yo kurwana igatsindwa, ariko igakomeza guhatana. Ikibabaje n'aba baturage bakomeje kubigwamo. AFC yahishuye icyabujije gufata Goma naho bagomba gutegura. Jean-Jacques Mamba wahoze ari umuvugizi w'ishyaka rya MRS ndetse n'umudepite uherutse kujya kwifatanya na Alliance Fleuve Congo Colonel Nanga, mu kiganiro na Media Congo Net i Bruxelles, yavuze ko yavuye muri iri shyaka kubera ko yumvaga atigiyumvamo, ntago nagiyumvagamo kandi atagishoboye kubihisha, atanagifite ubushake bwo gukurikira politiki itajyanye n'icyerekezo cye. Yavuze ko igihe Tshisekedi afatira ubutegetsi abinyujije mu guhirika itegeko nshinga, Tshisekedi yahaye impamvu urugamba rwa AFC, ndetse bituma umudemokrate wese ashaka kuja muri iri huriro ribarizwamo na M23. Yagize ati, kuba umunyamuryango wanjye muri AFC rero byari bifite ishingiro kubera icyemezo cyanje cya politiki no gushyira ubumenyi bwanje mu murimo w'intambara y'ingenzi ku gihugu cyanje, kandi icyo bita ikibazo cy'iburasirazuba ni ngombwa mu maso yanjye kandi ni ingenzi ku gihugu cyanje. Ntabwo ubwacyo ari ikibazo cy'iburasirazuba, ahubwo ni ikibazo cya Kongo, imiyoborere yayo n'ejo hazaza hayo.
yakomeje agira ati ibibazo byacunzwe nabi by'intambara, imitwe yitwaje intwaro, abavanwe mu byabo n'amahoro yibwirwa cyangwa yimwa benshi. Abavanwe mu byabo n'amahoro yarabuze, murabizi. Data yari umusirikare kandi yapfiriye mu burasirazuba. Binyuze mu byo niyemeje muri AFC, naribwiye nti wenda nshobora gutanga umusanzu muto w'ubwenge kuri iki kibazo cyitwa ikibazo cy'iburasirazuba. Ku byerekeranye n'abanyekongo benshi bagereranya M23 n'u Rwanda, abayobozi bafata nk'umwanzi mukuru wa RDC, ati tugomba gusobanura iyi nkuru. Uyu ni umurimo wanjye cyane, ndi uhagarariye AFC mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi na Amerika ya ruguru. Ni ukubera iki dukeneye gusobanura iyi nkuru? Ubwa mbere kubera uko ari ibinyoma, hanyuma kuko ntaho iganisha. Kubw'impamvu yoroshye cyane, u Rwanda ruzakomeza kuba umuturanyi ubuzima bwose. Nk'ibindi bihugu 8 duhuje imipaka, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tubane neza. Hatitawe ku ngano yacu, ubutunzi bwacu, dukeneye u Rwanda nk'uko dukeneye. Yakomeje agira ati nashoboye gusura u Rwanda, Angola n'ibindi bihugu duhana imbibi. Nahoraga mpura n'abanyekongo bakanga, abarimo abakozi bashakanye n'abagore baturuka muri ibi bihugu. Hariho isekuru byose bivanze, bavuga ko ari abanyekongo n'abanyarwanda cyangwa abanyekongo n'abanyangora, kandi ni kimwe n'abandi baturanyi bacu. Tugomba kugira icyerekezo kirenga imbibi nko mu Burayi muri iki gihe, bukuraho inzitizi, bushyiraho uburenganzira bwa buri wese. Buri umwe ashobora kujyaho ashaka, buri umwe bw'imibereho ku muntu, kuri buri wese agomba kwisanzura. Bishimangira ubumwe kandi bigatuma bishoboka kugira politiki zinoze neza. Ubwenge bwonyine nibwo buzakemura ibyo bibazo. Dufite ibyo dukeneye byose kugira ngo twubake igihugu gikomeye, agace kakize kandi gatera imbere. Ukeneye gusa kureba kure n'ubwenge kugira ngo wubake ejo hazaza. Ibintu bibi uyu munsi bibuze hejuru mu butegetsi Kinshasa. Muri iki kiganiro yabajijwe impamvu AFC iri ku marembo ya Goma itafata, niba ubu bari muri Kivu y'Amajyaruguru, niba bateganya no kugera za Ituri, Shopo, Masiwema cyangwa Tanganyika n'ahandi. Yagize ati intego yacu ni ugutera imbere mu gihe dushaka kwirinda gutakaza ubuzima bw'abantu bashoboka. Iyo urebye raporo y'imiryango itegamiye kuri leta iheruka, uzabona ko ubwicanyi bwinshi cyane ku kibera mu burasirazuba bwa Kongo n'imitwe y'inyeshyamba turwana nka Zaire cyangwa Kodeko. Mu bice twabonye turemeza umutekano w'abaturage bacu. Ntabwo ngiye kwerekana amakarita yacu, ariko nshobora kuvuga ko mugomba gutekereza ko tuzakomeza imbere, ko wenda tuzaguka tugana Mainema cyangwa mu majyaruguru. Ikibazo cya Goma ni umwihariko. Iyo hataba igitutu cy'amahanga, tuba twaramaze kugera muri Goma. Turahari uko byagenda kose. Kilometero 20 gusa ku ruhande rwa Nyiragongo na kilometero 25 ku ruhande rwa Sake. Ibirindiro byacu by'imbere biri muri Goma kandi biranakorera ku bufatanye bukomeye.
n'ubuyobozi bw'ibanze turakomeza gufatanya. Abajijwe niba biteguye kwicarana na Tshisekedi mu gihe yaba yisubiye, yagize ati sinshobora guhanura ibizaza. Tshisekedi udahagarara ku ijambo cyangwa icyubahiro. Kunira nawe kugira ngo amaherezo yegure. Tuzabishyira igihe nikigera. Binyuze mu kwinangira kwe nta mpuhwe agirira abenegihugu bacu babaye mu nkambi z'abavantara cyangwa abandi bantu bo hirya no hino bavanwe mu byabo. AFC irashaka kwirinda kongera